Golic, ti si prvi pred pločom. Reci ti meni, tko je napisao dječji roman Vlak u snijegu? Ne znam. Tko je? Možda je napisao Lovro Perak? Koja je tebi najdraža knjiga? Niti jedna. Pa, Izbrisat ću malo. šta ti to radiš dolje po stolu? Ništa. Dobar dan, djeco. Dobar dan. Dobar dan! Baš dobro da je došla pedagogica. Dobro, a što sam ja tu? Dobro došla. Pedagogice, Fran je se to poklopi, Fran, ti ćeš ići sa mnom u moj ured sad. Učiteljice, klopa mi po pernici. Najbolje da i on ide sa mnom u ured. Dobar dan, učiteljice. Dobar dan. Evo, ja sam razgovarala sa vašim učenicima. Znači, uočila sam puno problema. Neki klinci trče, guraju se, vrište, kako da to kažem, tuku se, naganjaju se. Naučila sam ih kako se trebaju ponašati na satu i prema vama i prema drugim učenicima. Nešto isto s malo još lila, ali Hvala, a vi recite mi što ste naučili? Naučila nas je da se ne guramo i da se ne svađamo. ta djeca. Meni je rođendan, a ja čekam 100 godina. Pa šta, hoćemo ih ipak pustiti da slave taj rođendan? Ha, može pedagogice, ali samo ako ćete vi ostati s nama. Revolcándome. Fruta,